Wewe unawajibika na maamuzi unayoyafanya. Kila aina ya maamuzi unayofanya, iwe umelazimishwa au haujalazimishwa, iwe unajua au haujui, ile kwamba kuna maamuzi yanayohusu maisha yako yamefanyika, ile kwamba na maisha yetu sisi ni matokeo ya maamuzi tunayofanya kila siku, na ni muhimu kulijua hilo kwamba maisha yako wewe ni mkusanyiko wa maamuzi yote ambayo unayafanya kila siku, iwe unajua au haujui. Sasa tunawajibika kwa maamuzi tunayofanya kwenye maisha yetu. Hilo tunawajibika kwa sababu maamuzi tunayofanya ni matokeo ya utashi wetu wenyewe, kwamba umekusudia na unadhamiria kufanya hicho unachokifanya. Sasa kwa sababu sisi tunawajibika na maamuzi yetu, maana yake pia tunawajibika na matokeo ya maamuzi yetu. Ndio maana ni muhimu sana. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Mithali ya sura ya 4 mstari wa 23 kwamba linda moyo wako kuliko chochote unachokilinda, maana humo zinatoka chemichemi za uzima. Tafsiri yake ni nini? Kwamba kumbe kama ndani ya moyo kumejaa uchafu, kumejaa hasira, kumejaa chuki, manake utakuwa ukifanya maamuzi ambayo msingi wa yale maamuzi ni chuki, msingi wa yale maamuzi ni hasira, msingi wa yale maumivu ni yale maamuzi ni maumivu, ambayo sasa matokeo yake tutapokea. Manake kama ni hasira tutapokea